Mwaka mwiroreri ino ni lessons ya uria ungithaka guitar ya benga ya rhythm kana solo hani ukorwo ugithoma from zero to something uko utoe kindu nginya uhote kuthaka wega biu. Nyimbo cia benga ri nyimbo ta icinagwo ni andu ta rwimbo ta Syke Junior for example Mũta wa Kĩoi nĩainaga benga, Tack Faff nake nĩainaga benga, andu ta Jojo yani benga music bado nĩinagwo thikũ ici ni andu ta Timo wa Esther. Iyo ni kaidi ya benga music ni uko ngĩbundithia hau. For example like go example ya rwimbo rumwe rwa benga iyo ni solo ya rwimbo ruinagwo atiriri rukoragwo rwi rwa Mama wa Kambo. Runa ruthia na karithimu fulani gathiaga atiriri on the same key ya tukuthagira gathiaga githemba giki uguo. Mama wa Kambo matusi ni ya nini? Mama wa Kambo mateso ni ya nini? Mama wa Kambo, Mama wa Kambo, Mama wa Kambo, Mama wa Kambo. Iyo ni ikoragwo rhythm ya rwimbo ru. Riu ko ngibundithia such that's iyo ima example ya benga ni key. So hari fundithia benga for ino muthi ni introduction ya benga umuthi kuri mithemba itatu uria unginyita ugithaka benga. For example no nyiti ugithaka benga kuri maita matatu ungithaka minyitire iria unginyita ugithaka benga music. No either no unyite shape ya kiria kwahuthira shape no huthire kiara giki. For example first 3 no huthire kiara giki ugithaka benga music hii peke yake. Kiara giki peke yake ri kiara giki gika kiara giki ri ukubidi unyite wa ici ithatu from string number 4 uikuruka nginya string number 1. Iyo ni shape ya mbere. Kunyita ciothe nginya igwe ni ciarira. Alafu the second shape iyo ugukorwo ukinyita ri ni icio kunyitira fret ino reference point ito ri kituge ni dot ici cieri ukunyitira haha uguo. Then the second shape ri unyite from this string from string number ohato bri string number 4 tuturaga kuma kianda no ni 1 2 3 4 1 2 tuturaga kuma kianda ni 1 2 3 4. So ukaboka nyita shape ya mbere ni yo ukura nginya string number 2 from string number 4 nginya 2. Ukanyita the next shape ri ukunyita ino nayo ndimeta ino F shape ino A shape ino F shape. F shape ino nayo ri kiara giki kia mbere ri ikunyita string number 2. Kiara giki kia keri ri second string ri ikunyita string number on the second fret haha uguo fret ino ya haha uguo kunyita wa namba ithatu lakini kunyita off fret ino wa namba kiria wa namba wa namba 4. Iyo shape kuna shape ino ino washoka wanyita shape iyo ito ukanyita shape iyo
ukanyita shape iyo, ukanyita rĩngĩ ĩno shape ĩno twauga, ĩno ĩngĩ ya kerĩ. Aba practice yo, then the next lesson ni tũgũkorwo tũkĩaria harĩa ũngĩhũthĩra shape iyo ku make music. For example, no ũhũthĩre shape ta ĩyo gũthondeka music in this kĩrĩa karũmbo kama kangĩhũthĩra shape ta ĩyo. Nĩ wega ũngĩaga no kĩrĩa gĩkĩ ũguo. Iyo ni one of the, iyo ni shape ya ino kunyita ũũ. Then first wambe ike practice ya shape ino, then on the next lesson nĩũkũhota gũbundithio nginya pick. How will you pick at each wire? Ũkũhota pick o wire ka individually ũtagwĩka atĩ. First ika practice yo. Goodbye, next time.